upon you. Ndikubuza. Ndikobera nti igwanga number 1 citizen mu igwanga lino kyakubonera ku kibi. Nichendigeza kukogera. Kyakubonera ku kibi ezira you cannot inform me because I'm informed. What are you informing with? Olikwenda informing at banka of Uganda governor. Mbentyo. You can't. Wasobolera okuwera information yoko benti aliwo nga president government eriawo. Yes. So government joli kupininga esobola okutereza. Beta akwaje ati so njakwa na information buti. Yes. Ndikwenda mwena mutesibira ntanda ntolo. If the president appoints the governor tonight, any of this exactly. Now, information. Okay, information you know. President Museveni alonda bulonda ati wenkwera wa governor Bank of Uganda. Theater astrophysics, theater rocket science. Yes. Mpera no obanga nekizibu kyo. He will vote. He will appoint. Aye ndikukobera ntuza kizibu kyo nakyo na sente tidiri kufuluma. Just give me 20 seconds. Let me buli lwetu bana acting governor bamukoze senso bi katulete byokubolera kulwaki okubotiza bamukoze senso bi olwokuba ali kweguya bamulondo. Okay, katwireyo ku mwami. No, mbaire ndikola submission nga ndikuwa kyakubonera Andrew ndidi ngemye kuwaniga. But you ngo muntu omugezi Mbentyo discharge kwebuza sente tidifuluma pagano sente badi fulumanga difuluma mutali mateka uri ku signature ya mugenzi era mona Shamiru bisi byali kwebuza nga Shamiru oli musada mwana mawulire onale sensonga ya land board iwo idinga paka nisano abantu bakasigninga kwa inga basigninze ku kubigandike byekyapa nga basayininga bali bataku dates myaka 3 inoma myaka 4 ekyo tukiziganya tujafuna wano abali kikola nichendigezaako kulichogerera ku musizo nichendigezaako ko Igwanga Bank of Uganda governor lyava enakoba ati banigiriza okufulumya sente mu kalulu. Ero liba igwanga ki delete mutabe. Yes. Now maybe by the way mbawulirisa ndikwenda batumumpulirisa mwena. The way I respect you is the way you should respect me. Gazira chifu chende kwogera olw'ensonga ndigezaako kubalaga okubaga scenarios ediri mu igwanga. Mbentyo scenarios edi oli diretera mu butagaita UCDA neze nsoke ndete ekyo abatuwulirisa nife gano tutegeere nti ebiriwo mu igwanga there is a lot of gambling. President Museveni gaba yaleeta Uganda Coffee Development Authority yalina ensonga era ebe likuvaawo alina okuba n'ensonga but we must be yaleese ensonga tudde bawadisomyemu tulina okuba accountable ku myaka gino Uganda Coffee Development Authority debaire in the driving seat abana Uganda bakoze achievement ki yalaze nti alina obulumi bwa amaani okuba nti ebitongole bibairewo aye nga talibona kunkyukakyuka yona na kuningiza y'abantu ng'abona bijjamu sente eningi aye kabiireyo ebyo ebintu tubyogera emyaka gino gyona enkyukakyuka mu bantu mu byenfuna ezirawo bano bakoba ati PDM mioga era aliko bantu 20 million shillings. Ekyo kitegeeza nti omuntu aba yetwere mu obwesige ni number 1 citizen mu igwanga nako bategezera nkyuka kiba kitegeeza nti mwe pagano Andrew nze byendi kwogera teninzabyo ali kubyogera mwa Museveni mwena ayiko niwe ali kubyogera 64% kibali mana economy. Yes, niwe ali kubyogera. Now you have a problem. Onalwaga onalwaga kyali ko bakichamu alikyusa. Yes. No record ani alikyusa record there. Okay, Mbentyo tuumbire mu dakiika ndala. Mbentyo so umba mu dakiika ndala okugayita ebitongole kikola makulu kiyamba muntu wa bulido oba oli kuleeta omuntu aza kyakwogera ku kintu olira kumemale Mbentyo
kwa bana gali kali uti ngoba ile musado oli mwensa ngoba ile oli mwensa kabiri cyandi kobera samlamwa wakati mu munala tituba mu kudonda donda tuba mu kwigusa ensonga byoli oluwozizako byosubira bwe birina okuba bitukutuusako wano mu munala. Okay, atuulisa nga bwe twatandise ni bwe tukaali mwe bali kubanga mukatuulisa n'abali kutubona ku Baba TV. Mbentyo ndikwenda kujjawo ekitibwa Mukembo tuwumbewumbe Shamiru nze ndi one of the beneficiaries mu kugayita kuba asomera ku mwani mu cooperatives. Imwani tidiri kuvaawo wulira nti ndikuwa background now mbayire ndikuwa submission yange nakoba nti ediba batolawo batola emwana okuva mother ministry batawo authority gabise emyaka gino jena batoirewo balikutolawo authority bagizeyo mother ministry. What strategies President Museveni ni tiimu ye datairewo okubona nti ekyaditolesa mu mother ministry chiri sorted. It is very important. Begano Andrew Ntange yali kusubira nti nze obwongo bwange bwa Mbentyo ali kulowooza ati nze ndikujja kuba direct mukobere nti bakoze kirungi oba kibi. I am talking about, I'm giving a general overview. Lwakubanga nti ebiseera bakitoirewo strategy zishyediriwo ebbaluwa ye nga ife bene President Museveni is a suspect musonga ye mwana abantu bamutya kuba Yakoba ku nsonga ya Pinet ati bana mukobagano aimu munenya Pinet. It is me nga alikuwa State of the Nation address last year. It is me olina mukoba bwakunkolera concept paper. So it means nti iye mwene suspicion ya create nze mwigwanga lino okuba nga tomutya buli kintu ekikolebwa abantu balina okukitya. Gotubukiza baba honorable Mbentyo awe tuli kubukiza UCDL yali machi President Museveni ogikozesa. How protected is it? Ndikwenda ubageza agamanji go kubegoli kozesa. UCDA according to you abagikola mbaki babazungu tibasobola President Museveni kola hizi bidding tibasobola nakati ndikwenda munkolera kino nibakikola bakolera mu bana Uganda imabe ya FDC because ndikukubera olwalero omuntu yatawe ekintu obuziza iwe olowooza mulimo gwa parliament mugaso ki? Mugaso ki? Otenda kujitula ku buyinza? Otenda kujitula ku buyinza?